Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi b'Impanuro TV. Tugeze mu mwanya tubageza amakuru mu buryo burambuye yagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. N'amakuru turahera hano mu Rwanda tubabwire ko polisi yamaze guta muri yombi abantu batatu bagendaga babeshya ko batanga za permis. Turaza kandi kubabwira ko RIB n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamaze kwerekana abakobwa bakurikiranyweho gushyira ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'urukozasoni. Muri Minaroke turaza kwerekeza ni muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, tubabwire ko bamaze gutangaza amabwiriza avuguruye y'imikoreshereze y'insengero mu kwirinda coronavirus. Turaza kubabwira ko abayisilamu bamaze gusabwa kuba intangarugero mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Muri aya makuru turekereza hanze y'imbibi z'u Rwanda, tubabwire ko muri Kenya umugabo yatwitse umukobwa we imyanya y'ibanga amuhora gucudika n'umusore. Naho muri Uganda polisi yo muri iki gihugu iri guhiga umuhanzi Paraso watorokanye amapingu. Muri sporo turaza kubabwira ko NBA yasubukuwe, Lakers itsinda Clippers, abakinnyi bapfukama baririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho, ndaje mu kanya tuyarambure ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze mu makuru ku buryo burambuye na makuru muri kugezwaho na Rukundo Emmanuel. Reka tubabwire ko polisi yamaze guta muri yombi abantu batatu bagendaga babeshya ko batanga za permis. Aba bagabo rero uko ari batatu bafashwe na polisi y'igihugu nyuma y'amakuru yatanzwe n'umwe mu bo bari bagiye gutekaho imitwe witwa Sewabega Anastase. Uyu rero Sewabega avuga ko yahamagawe n'umwe muri abo bagabo bari basanzwe baziranye wigishirizaga imodoka Nyamirambo, akamusaba ko yamurangira abantu bashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Sewabega wari usanganywe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, akimara kumva ibyo uyu mwarimu ngo amubwiye yahise akeka ko ari abatekamutwe, maze yahitamo kuvuga ko nawe nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite kugira ngo azabatahure. Sewabega akomeza avuga ko yagiye ku Muhima kubonana n'umwe muri abo biyitaga ko ari abapolisi. Uyu rero ngo wiyitaga umupolisi yasabye Sewabega ko basohoka bakavuganira hanze y'ikigo. Nyuma yo gusohokana n'uyu wiyita umupolisi ngo yahize amusaba kujya Nyamirambo kuri stade kureba mugenzi we kuko ngo niwe wagombaga kumushyira ku rutonde. Sewabega akomeza agira ati tugeze Nyamirambo bambwiye ko nzazana amafaranga 350 by'u Rwanda, hanyuma nkazategereza iminsi 14 nkabona kujya gufata uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu nitwaje urw'agateganyo. Sewabega kuko nta mafaranga yari yitwaje yabasabye ko bahura undi munsi yiteguye, maze ku munsi wakurikiyeho barongera bahurira i Nyamirambo, ubundi abaha indangamuntu ye nkuko bari babimusabye kugira ngo babone uko bamwandikisha ku irembo. Sewabega rero wari umaze kubatahura mu nzira bataha yagiye avugana na polisi, maze nayo ntiyatinda ihita ihagera ibata muri yombi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera yavuze ko aba bafashwe bari bagiye gushyikirizwa amafaranga yose uko babivuganye. Kuri ubu bamaze gufatwa rero ngo bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha, ndetse aboneraho no gusaba abanyarwanda kwirinda guca inzira z'ubusamo bashaka ibyo batavunikiye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yavuze ko abanyarwanda bakwiye gushishoza bagasesengura neza ibyo abantu bababwira, babona haraho badasobanukiwe bakabaza polisi. Muyandi makuru reka tubabwire ko RIB n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwamaze kwerekana abakobwa bakurikiranyweho gushyira ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'urukozasoni. Umwe muri bo rero abo bakobwa uko ari 4 yabwitangazamakuru ko basuye umuhungu afite amafaranga ngo yari menshi. Gusa ku rundi ruhande uyu muntu bari basuye ntabwo yatangajwe amazina, gusa ngo yarabasohokanye ahitwa Piripiri abagurira ibintu bitandukanye birimo n'inzoga, hanyuma abasaba kumufasha guteza imbere konti ye ya Instagram, bashyiraho amashusho yabo bakora ibikorwa by'urukozasoni. Ngo yababwiye ko icyo akeneye ari ubwinshi bw'abareba icyo yerekana kuri urwo rubuga rwe.
ababwira ko rero bagiye gutambutsa amashusho imbona nkubone berekana ubwambure bwabo. Umwe muri bo ngo yari yagize n'amakenga, gusa uyu nguyu rero ngo akavuga ko yari yababwiye ko icyambere ashaka arabareba ibyo yerekana cyangwa se views. Uwo mwana w'umukobwa rero waganiye n'itangazamakuru yavuze ko babikoze batazi ingaruka bizagira, kandi ngo bari basinze batanazi ko bihanwa n'amategeko. Ikibabaje ngo nuko nta kiguzi na kimwe cyo gukora ibyo bari bavuganye n'uwo muhungu, ahubwo ngo bari bari kumufasha kuko yari yabibasabye. Abo bakobwa rero bavuga ko mu gitondo inzoga ngo zimaze kubashiramo bakiriwe n'amashusho yabo agaragaza ubwambure, bagwa mu kantu, bityo kuri ubu ngo bakaba bemera icyaha bakoze bakanagisabira imbabazi. Gusa ku rundi ruhande umuvugizi wa RIB Dominique Bahorera yavuze ko uwakoresheje abo bakobwa ibyaha ari ibikorwa asanzwe akora, ari nabyo akuramo amafaranga babonaga. Ngo afata abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 18 na 25 akabaha ibiyobyabwenge, bamara gusinda akabasaba kwambara ubusa, agafata amashusho yabo akayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Uwo mugabo wakoresheje ibyaha ntabwo yerekanywe hamwe n'abo bakobwa, gusa RIB yatangaje ko azakurikiranwa ukwe. Twabwira ko ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ivuga ko gushyira hagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa bihanirwa ndetse bigahanishwa n'igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 3. Reka twerekeze mu yandi makuru tubabwire ko muri Minaloc ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yamaze gutangaza amabwiriza avuguruye y'imikoreshereze y'insengero mu kwirinda COVID-19. Aya mabwiriza rero twababwira ko aje kurikira inama yahuje ministeri zitandukanye n'abayobozi b'imiryango nyobokamana yabaye ku wa 4 tariki 30 Nyakanga. Mu mabwiriza mashya asimbura yari yatanzwe ku tariki 17 Nyakanga harimo ko hagati y'iteraniro rimwe n'irindi hagomba gushyirwamo nibura igihe cy'amasaha 2 yo kugira ngo urusengero rusukurwe neza. Ni mu gihe mbere havugwaga isaha 1 ariko ku munsi wa mbere ubwo insengero zafungurwaga habaye iteraniro rimwe kuko ubuyobozi bwasanze icyo gihe kidahagije ngo urusengero rube rwasukuwe uko bikwiriye. Icyo gihe rero mu mujyi wa Kigali insengero 18 nizo zemerewe gusubukura ibikorwa, ndetse umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Prudence akaba yari yasobanuye ko gufata uyu mwanzuro wo kugabanya amateraniro byari bishingiye kukubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Mu mabwiriza mashya rero yamaze gutangazwa harimo ko amasengesho aba umunsi umwe mu cyumweru bitewe no kwemera k'umuryango ushingiye ku myemerere, kandi amateraniro akaba atagomba kurenga amasaha 3 ku munsi wo gusenga. Ku wa gatanu abemerewe gusenga n'abayisilamu, mu gihe ku wa gatandatu ari abadiventiste b'umunsi wa 7, naho ku cyumweru ni amadini asanzwe agira amateraniro rusange ku cyumweru. Aya mabwiriza rero avuga ko abana bari munsi y'imyaka 12 batemerewe kujya mu rusengero, naho abakuze barengeje imyaka 65 bo bajya mu materaniro yihariye atandukanye n'ay'abandi. Imihango rero yo gushyingura no gusezerana ibera mu rusengero yo ntabwo igomba kurenza abantu 30. Aya mabwiriza avuguruwe mu gihe imibare y'abandura iki cyorezo nayo ikomeje kuzamuka umunsi ku wundi mu gihugu. Ubu rero harabarurwa abantu barenga 1994 bamaze kwandura, mu gihe abapfuye bo bakiri 5. Minisitiri w'Ubuzima akaba aherutse gutangaza ko isesengura ry'ubwiyongere bw'ubwandu byagaragaje ko abenshi bari kurwara iki cyorezo ari abari hagati y'imyaka 20 na 49 kuko batari kubahiriza amabwiriza yo kwirinda nk'uko yatangajwe. Abari muri iki cyiciro rero ngo usanga bamwe bagiye mu mihango ya kinyarwanda yo gusezera ku bantu bapfuye cyangwa se no ku kiriyo, ukabasanga ari benshi cyane, bamwe batambaye udupfukamunwa kandi bicucitse nta ntera bahanye. Twabwira ko rero nubwo service nyinshi zikomeje gufungurwa, abanyarwanda bagisabwa kutirara ngo bumve ko icyorezo cyarangiye, bakaba bagirwa inama rero gukomeza kubahiriza amabwiriza yashyizweho, bibuka kwambara agapfukamunwa buri gihe bavuye mu ngo,
bakaraba intoki kenshi n'amazi meza birinda amakoraniro n'ibindi bintu byose bishobora guhuriza hamwe abantu benshi, ndetse by'umwihariko uwiyumvamo ibimenyetso by'iki cyorezo birimo inkorora, guhumeka nabi, gucika intege n'ibindi, agahamagara umurongo utishyurwa w'114 kugira ngo ahabwe ubufasha n'abaganga. Twerekeze no kuri iyi nkuru ivuga ko abayisilamu bamaze gusabwa kuba intangarugero mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirusi. Ibi rero babisabwe na mufti w'u Rwanda Sheikh Saleh, aho rero yabasabye kuba intangarugero mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirusi, abibutsa ko kukirwanya iki cyorezo ari urugamba rureba buri wese. No butumwa rero yageneye abayisilamu, bityo ubwo bizizaga umunsi mukuru w'igitambo cya Idil Adha. No umunsi mukuru wizihijwe hirindwa icyorezo cya coronavirusi, aho abayoboke bitabiriye isengesho ari abari biyandikishije ku rutonde rw'abemerewe kujya gusenga, utariyandikishije akaba ataremerewe gusengera mu musigiti. Mu mujyi wa Kigali rero isengesho ryabereye ku musigiti wa Kacyiru. Uwageraga ku musigiti wese ababishinzwe bamusabaga ko abanza akabanyuraho ndetse bakagenzura ko yiyandikishije, basanga yariyandikishije agapimwa umuriro, agakaraba nk'uko bisanzwe, yagera mu musigiti hakubahirizwa intera ya metero 1. Mufti w'u Rwanda Sheikh Saleh akaba yavuze ko uyu munsi w'igitambo uje mu gihe isi yose yanganye n'icyorezo cya coronavirusi, asaba abayisilamu kuba intangarugero mu kubahiriza aya mabwiriza yo kukirinda. Mufti w'u Rwanda kandi yabwiye abayisilamu ko ari ngombwa kwirinda iki cyorezo, bakagerageza kubahiriza neza amabwiriza yo kwambara agapfukamunwa, guhana intera no gukaraba kenshi amazi n'isabune cyangwa umuti wabugenewe. Mu mujyi wa Kigali umusigiti umwe wa Kacyiru ni wo wasengewemo kubera ko ari wo wujuje ibisabwa. Mu Rwanda hose rero hakaba hari imisigiti 20 yari yemerewe gusengerwamo kuko ariyo yari yujuje ibisabwa mu kwirinda icyo cyorezo cya coronavirusi. Reka mu yandi makuru tubabwire ko ibibazo byakirwaga n'abunzi bizajya bishyikirizwa utugari n'imirenge guhera kuwa mbere Kanama. Ibi rero byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera ko guhera ku itariki ya mbere Kanama ukwezi kwa 8 2020 abunzi bazahagarika imirimo yose y'ubwunzi bari baratorewe, na nyuma y'uko rero manda y'imyaka 5 batorewe muri 2015 irangirana n'itariki ya 31 Nyakanga 2020. Ibi rero bikaba binagaragazwa n'itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnson Businge, aho rivuga ko abafite ibibazo biri mu bubasha bw'abunzi ko bazajya babishyikiriza abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari ku rwego rwa mbere n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ku rwego rw'ubujurire. Minisiteri y'Ubutabera yatangaje ko ibi bizakorwa kugeza igihe izindi komite nshya zizaba zimaze gutorerwa. Tariki ya 25 Nyakanga na 30 Nyakanga 2015 nibwo komite z'abunzi zakoraga zatowe ndetse zimaze imyaka 5 zikemura ibibazo by'abaturage zikabunga. Tariki 25 na 30 Nyakanga nibwo hari hateganijwe amatora ya komite nshya z'abunzi basimbura abarangije manda ariko ntiyabashije kuba kubera icyorezo cya coronavirusi cyugarije isi. Ku rwego rero rw'akagari no ku rwego rw'umurenge haba abunzi 7 kuri ubu rero urwego ndetse n'abandi 7 bashobora kubasimbura mu gihe bagize impamvu zishobora gutuma badakomeza inshingano zabo. Amatora ya komite z'abunzi akorwa ku rwego rw'umudugudu, aho abaturage batanga abakandida mu gihe cyo gutora bakabajya inyuma, abatoye bakazamuka ku kagari bagatorwa n'abajyanama kugera ku rwego rw'umurenge. Kugeza ubu abunzi barangije manda barasaga 35,896 barimo abo ku rwego rw'akagari 30,030 ndetse n'abantu 72 naho ku rwego rw'umurenge bari mu basaga 5,824.
Reka twerekeze no hanze y'imbibi z'u Rwanda tubabwire ko mu gihugu cya Kenya umugabo yatwitse umukobwa we imyanya y'ibanga amuhora gucudika n'umusore. Ibi rero byatangajwe na polisi ya Kenya, hongo iri gushakisha umugabo ukurikiranyweho gukubita no gutwikisha umukobwa we ipasi ku matako n'ibindi bice bigize imyanya y'ibanga amuhora gukundana n'umusore. Iki gikorwa cy'ubunyamaswa cyabereye mu gace ka Bokembe ho mu karere ka Kanduji mu ntangiriro z'iki cyumweru. Nyina w'uyu mukobwa rero w'imyaka 16 avuga ko umugabo we yasanzwe ndetse yarakaye cyane nyuma yo kubwirwa n'abaturanyi babo ko hari umusore wo muri aka gace ukundana n'umukobwa wabo. Mu kiganiro gito uyu mukobwa utavuzwe amazina kubw'umutekano we yahaye ikinyamakuru Nairobi News nyuma yo kumusanga aho arwariye, yavuze ko byagenze ndetse ko byanamubabaje kugeza aho ise amutwitse. Yagize ati yarampamagaye mu nzu afunga umuryango ubundi aranzirika atangira kunkubita mbere yo kuntwika. Nyuma yo guhotera umukobwa we rero uyu mugabo yahise aburirwa irengero, bityo umuyobozi wa polisi yo muri aka gace Wilson Nanga yavuze ko polisi yahise itangira ibikorwa byo kumushakisha. Ati twatangije ibikorwa byo gushakisha ukekwaho ibyaha kandi mu gihe cya vuba turaza kuba twamufashe tuzamugeza imbere y'ubutabera. Kugeza uyu mukobwa ari mu bitaro bya Bungoma Country Level Hospital aho ari gukurikiranwa n'abaganga. Naho mu gihugu cya Uganda ho polisi yamaze gufata icyemezo cyo guhiga umuhanzi witwa Palaso watorokanye amapingu. Uyu muhanzi rero uri mu bafite izina rikomeye muri Uganda, Pius Mayanja uzwi mu muziki nka Palaso, ari guhigwa bukwari na polisi y'iwabo nyuma yo gutorokana amapingu ubwo yafatwaga yakoresheje ibirori mu rugo iwe kandi bitemewe. Uyu muhanzi rero yatorotse nyuma yo gufatwa na polisi yari imaze guhabwa amakuru n'abaturanyi be avuga ko muri Makindye aho atuye uri kubabangamira. Ngo polisi rero yaraje isanga uyu musore ari kumwe n'abandi bantu 30 bari kunywa inzoga bacuranga umuziki mwinshi kandi bibujijwe muri iki gihe cyo kwirinda coronavirus. Bityo rero Parasa akaba yarahise afatwa arafungwa, gusa akaba yaratorokanye amapingu nyuma yo gufatwa agafungwa. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kampala Luke Owensigire yavuze ko Parasa yatorotse ndetse ubu akaba ari kushakishwa cyane ngo afatwe aryozwe ibyaha birimo gutoroka ndetse no kubangamira ituze rya rubanda. Paraso yashyize amashusho ya nyuma hanze yo gutoroka. Polisi yavuga ko yarenganyijwe. Ati polisi ya Uganda twese turi abanya-Uganda kandi twese twagizweho ingaruka n'icyorezo mu buryo butandukanye. Gukoresha imbaraga z'umurengera no kurasa ku bavandimwe n'abashiki banjye badafite imbunda bituma mbura icyizere birahagije. Mukuru wa Paraso witwa Halika Kozi bari bafatanywe we aracyafunzwe. Naho Paraso aherutse kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga afite amapingu bavuga ko yatorokanye, avuga ko yafashwe ari kumwe n'inshuti ze nkeya ndetse nabo mu muryango bari gusangira amafunguro ya nijoro mu rugo iwe. Polisi rero ibagwa gitumo. Reka aya makuru tuyasoreze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri sport muri rusange aho amarushanwa cyangwa se imikino ya NBA yongeye gusubukurwa aho Lakers yatsinze Clippers abakinnyi bapfukama haririmbwa indirimbo yubahiriza igihugu. LeBron James wafashije Los Angeles Lakers gutsinda RRA Clippers amanota 103-101 ubwo hasubukurwaga shampiyona ya basketball muri Amerika NBA nyuma y'amezi 4 ihagaritswe kubera icyorezo cya coronavirus. Yagize byinshi atangaza ndetse avuga ko yongeye kwishima kubagarutse mu gukina. Mbere y'iyi mikino yabaye mu muhezo nk'imwe mu ngamba zo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus, abakinnyi n'abatoza bapfukamye ubwo haririmbwaga indirimbo yubahiriza igihugu mu rwego rwo gushyigikira ubukangurambaga bwa Black Lives Matter bwamagana ironda ruhu rikorerwa abirabura. Umukino wari utegerejwe na benshi mu ijoro
wari RRA Clippers yatsinzwe na Los Angeles Lakers amanota 103-101. LeBron James rero niwe wafashije Los Angeles Lakers gutsinda uyu mukino nyuma yo gutsinda amanota 2 ya nyuma kabura amasegonda 12 n'ibice 8. Clippers yakinnye rero uyu mukino idafite Lou Williams uri mu kato nyuma yo kuva mu kigo kibamo abakinnyi cya Florida ndetse na Montrezl Harrell wari wagiye gukemura ibibazo byo mu muryango we ku itariki 17 Nyakanga. Los Angeles Lakers yigeze gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 13 aho yari yoboye agace ka mbere k'amanota 35 kuri 23 ariko itsindwa aka kabiri kuri 29-19. Agace ka gatatu rero karangiye umukino uyobowe na RRA Clippers ku kinyuranyo kinota rimwe ubwo yari 77-76 mu gihe amanota 2 yatsinzwe na LeBron James mu masegonda ya nyuma ariyo yahesheje intsinzi Los Angeles Lakers ku kinyuranyo cy'amanota 103-101. Anthony Davis yatsinze amanota 38 muri uyu mukino asama imipira 8 iva ku nkangara mu gihe LeBron James yatsinze amanota 16 asaba imipira 11 iva ku nkangara mu gihe rero indi 11 yatsinze kuri bagenzi be bagatsinda andi nota yayitanze ayibahaye. George Paul watsinze amanota 30 niwe watsinze menshi ku ruhande rwa RRA Clippers mu gihe Kawhi Leonard yatsinze 28. Undi mukino rero wabaye warangiye Utah Jazz itsinze New Orleans Pelicans amanota 106-108. Uyu ni wo musozo w'amakuru twari tubafitiye muri aya masaha. Ndabashimiye cyane inshuti bakunzi b'Impanuro TV. Reka tuze kongera gusubira mu masaha ari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.